به نام خدای دلوان دلوی، سلاو رحمت برکت خدا لسر و توان به گلی هوال و گل نیجا جوجیزین سیدای بدی الزمان ام گهشتنه گوتنا ششمین گور هیه تو کس نکاره ماندله این کار بکه. کابیر var hiç kimse inkar edemez. گوتنا هفتمین ای هوال مروف وک آجالکی حیوانکی بردایی سرسری و بیخودی نینه. ey arkadaş insan da başıboş serseri sahipsiz bir hayvan değildir. گوتنا هشتمین چوان کو جندکی مروف حوجدار هوا آو و خارنه و سانجی گیان روح مروف حوجدار نمیجه. Cesedi insan havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi ruhi insan da namaza muhtaçtır. Gutuna nehemin qailbuna zulme zulme ku aligir be dibe zulümkar. Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur. Gutuna dehemin ye guhedar jiye de ahibe çetir femdike. Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Emaneti Xuda bin Xuda alikare ve inşallah.